Ladies astyle ke re halala ke bana tsheo ka kakaretso ka ntle lo tshenyo hanako lentswe la gona ga tlo le tlhola mo le go 43 go Isaiah from 16 to 20 re tlo le ka gore re mathe ba ba neng ke ntse ke le mokhutswanyane ke tlo ba mokhutswanyane mo ke tla lekana le monna wane o Jesu la ga feta a mmone ma a teng a thao I don't think o re o tla ba motele be mpita me mama Chazi ke kopa o go balle tshwara English Isaiah 43 from 16 to 20 Thus says the Lord, who makes a way in the sea, a path in the mighty waters, who brings forth chariots and horse, army and warrior. They lie down, they cannot rise. They are extinguished, quenched like a wick. Remember not the former things, not consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do not perceive it. I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. The wild beasts will honor me, the jackals and the ostriches, for I give water to the wilderness, rivers in the desert to give drink to my chosen people. Amen. Usho kanje uJehova owenza indlela nelwandle nomkhondo emanzini anamandla okhipha iziqola namahashi impi enamandla kuyalala kanye kanye ekuseni kuvuka kucishile kucinywe
mongo. Ningakhumbuli izinto zakuqala, ningazindli ngezindaba zasendulo. Bhekani, ngiyakwenza okusha, ngiyakuqhamuka manje. Angithi niyakwazi na? Yebo, ngiyakwenza indlela ehlani nemifula kwaHlongasibi. Izilwane zesendle ziyakungidumisa, amakhanka nezitshe, ngokuba ngiveza amanzi ehlane nemifula kwaHlongasibi ukuphuzisa abantu bami abakhethekiwe. Amen. Baba uNkulunkulu onamandla, Mesiya, ngalesi sikhathi Baba siyanxusa. Nazi izindaba zezilapho Nkosi seyifundiwe. Mesiya, sicelela Nkosi incekukazi yakho ukuthi Baba izitolikele lezi zindaba ngokuya ngawe kube ngendlela Nkosi wena othanda ngayo. Sicela ke Mesiya uzivule izindlebe zethu zikamoya, sikhone Baba ukulalela, sizwe izwi lakho ukuthi lisifundisa ukuthini namhlanje. Akho lutho esingazenzela lona ngaphandle kwakho. Siyakunxusa mfana kaThixo, sitatayise Baba, usenze Nkosi enamandla sivuleke imiqondo, sikhone Baba ukulalela indaba zakho ngoJesu Nkosi manje naphakade. Amen. Sehlooho sa ditaba se re ke Jehova a nnete a tla lokolla setjhaba sa Israele. So ne ke kopa re kale hanyane kwana morago. Jehova o ile a etsa leano, a imisa moradi wa Baheberu mole e le hore Faro o ne a ntshitse molao wa hore Moheberu a ka tswala moshanyana kapa motho ya motona a tla a bona o phonyohe fela ba bana. Yaba modimo o a bona hore o hloka a link hobane o ne ikgethetse setjhaba sa hae e leng sa Israel se neng se mo rapela se bitsa lebitso la hae. A ke re ra hopola hore kwa o kganesa hae qala ho thwe lefatshe le ne le hloka sebopeho le lefela. Moya wa modimo o ne o solla. Yaba ntate modimo o ntsha lentswe fela ha ka batho wa a ile yena kapa azanga batla di assistant. O ile a ntsha lentswe a re ha o be le bosiu le motshehare lefatshe ha le betela dithaba di be mona tsatsing la botshelela a bopa motho wa hae ya tlo mo rapela. Yaba ke mo ileng hore o nka o etsa hore ho be le leano a nke ngwana a mo behe ka hara popelo ya mohwetsana wa Moheberu e leng yena a tla etsang hore a tlo lopolla setjhaba sena se leng hore se a mo rapela o ikgathetse sona. A etsa hore ngwanona hore a ske a bolawa a lo bewa mole ke leano la hae ke re was a reason hore why a mo batla ngwanona a lo mo beha mole metsing mole hore a tletse go thona pua teng. Ha thona pua o etsa hape leano la hore a nkuwe ngwanona a lo hodiswa ka hara sera ntlong ya sera sa hae. So ngwanona wa hola o hola hantle ho sena mathata ka hara seba ile se sa bone next hore why ho tlameha ho tlo hodiswa ngwanona mo e leng hore ke ngwana moshimane a sa mo batleng ya ba ngwana moradi wa hae. So hana kwentse hana le 20 years bibele e re ha Moshe a ba le 20 years ke mo modimo a qalang a itlhaisa a itshwanola ho yena a re Moshe mo ha wa tla ho tlo ja manna mo o tliseditse hore o tlo lopolla setjhaba. So taba ke o tlo qala ho tloha hona jwale o batlane le baholo ba ileng ba Israel o qale o etse di meetings ba qala ba etsa jwalo. Yaba ke mo le mo Moshe a ntseng a kgona ho bua le bona batho bana ho fihlela mo modimo a ntseng a montsha ke re yena o ntse a hlaha ka yena hobane modimo ha a kgone ho tla ka yena ka sebele o sebedisa yena Moshe. So o ntse a jwetsa Faro hore hela ho thwe lokolla tjhaba se tsamaise lo ntshebeletsa. Faro o ntse a hana ho se wetsa jwalo. Ho Exodus 9 ke mo le ntate modimo a qalang jwale a kwata a tlisa sefako o go Moshe nka molamo wa hao o shebise hodimo nna ke tlo tlisa sefako se leng hore se tlo bolaya ntho e nngwe le e nngwe e leng ya Faro mo go ba jolo na sa kwatuswa le gore le ona ba Israel bona
a ne sa qadile a rapela medungwana yane ya Faro. Jwale ke mo le meleng hore jwale wa bona hore setjhaba sa ka se tlo qetella se le ka mona kaofela. So ya ba mosho o etsa jwalo o lelaletsa o beha thupa o e shebisa hodimo bana Sefako. Ho thwe ntho e nngwe le e nngwe e tala ho ba le tshenyeho ho a shwa tsohle ya batlala e kgolo. Ho 10 mosho o ntsa Faro ke bona o ntsa hana o ntsa ngangabetse le hona moo. Ho Exodus 10 modimo o re before Faro wena moshe ke a bona hore moshe Faro o ntsa hana ka setjhaba sa jwale hona jwale se ke tlo se etsa ke se mo jwetse hape hore ke batla shop empa nna ka bona ke le Jehova ke tlo tiisa pelo ya Faro ke etse hore a hane mo ke etsetsang ke etsetsa hore wena moshe mora wa hao le setloholo sa hao ba bone boholo le matla aka o nka Faro wa moshe wa tsamaya go jetsa moshe hape hore modimo o wa hana moshe le bahlanka ba hae jwale mona hantle mo re leng teng ke mona ka tjena ba tsamaile banna ba thola dikotsi tsileng ba sholwa ke mehlape ya bona ha Faro a se a dumetse mehlape ke e ntse sa maishwa ba ena le ba di kgaitsedi ba bang ba sholwa ke bana le basadi ba fitla mo le lewatleng mo e leng hore modimo o itse o ya etsa leano la hore a phunye mmila wa hore ba tle ba fete mo e leng mo le ke mana sa plan hore a tlo nka di ratsa ba Israel a dinke kaofela a di lahlela ka mona ka metsing jwale modimo o re ka o baneng ho etsaetse tsena kaofela ha se re le 43 ho verse 18 o re lebala tsohle tse etsahetseng a tlo o etsaetse ntho tse ngata tseleng ya ba Israel ha ntse ba tsamaya ba sholletswe ke tsohle modimo a tsamaya ene modimo na le leano la hore ba neng ba tsamaisa 40 years tseleng wa tseba hore re le batho re ya le batho mosale mohawa ha nke ba la banka fela a re ho sa le fihlile a ne ke be re lebetse le hore etsaetse so o entse ka lebaka la hore na ho baneng a ba tsamaisa nako e kana mo tseleng so ha sa fihlile mole o re lebala tse etsahetseng tseleng mo le tsamaileng ke a tseba ke le modimo hore le shwelletswe diphoofolo tsa lona tsa fella tseleng ba ena le dikgaitsedi ba lona ba fella empa ko hobaneng le ntse le ngangabetse le ntse le ho tsele tsa etsaetseng kgale hobane nna ke le modimo wa lona ke itse ke tla le namolela so ke le namoletse ke le ntshitse mo empa le ka jeno still le stakile you are still dwelling ko dintho tsa kgale why hobane ke tsholo ka re tlohelang tse etsahetseng boholoholo tsele tse ileng tsa etsahala ka re baleng ka tsona re hahabelle hore ke se ke tla hlahisa tse ntjha ene ke tlo etsa bonnete ba hore le ya ditsebe I think tse ntjha re le maledi se re tla di thola mo le ho Bible study so ha re tloheleng re le batho ho nka tsele tsa kgale o ntso di tsere ha o kgone ho ya pele hore how am I going to fix your life bophelo ba hao ke tlo go lokisa jwang ke tlo fa di blessing jwang hobane still o stakile ka karolo tsa kgale o ba tlo di lahle let it go e tshwetsa hore ntate modimo ke nako jwale ya hore ke dinke ke di lahlele morao ke fete ho tsona ke hahabelle pele di ka se re etsetse letho a ke go o bile a bula tsela hore re feta anka dira a dila o re ha o sa tla sola o bona sera sa hao le ka tsatsi le leng jwale go baneng re ntse re stakile modimo e bile ga mo hopotsa modimo ho hopola tsatsi lane dintho tsa ka tsamaela kwana mohlangwele mang a etsang a se tsa hao tseo o re di fenna ke le monga bophelo re tlohele ho staka kwa ko morao so let it go ha re di tloheleng di fete rona re ye pele so from today I am taking the step forward ke re modimo ke a di tlohela ke a lebala ka tsona ke habella pele ka ke tsamaye ke le mo ka male bana beso ne ke kopa hore re ke re share ke a leboha Oh
ngisukuma nokubingelela ubaba wala ekhaya. What really see, I am doing a new thing. I am doing a new thing. Hey, Lanje. Wasebabyloni salila Lanje. First Kings chapter 19. Elijah ga setse a rapeletse gore pula ine at the first drop wa sia wa tsamaya wa tshaba o tshabela pula e leng gore ka nako e telele o ke la rapelela ke wisa mantswe ka tseno ka re ile Mother's Day man ana re le bomme tsatsi le lengwe re le rena re bolela mantswe a tshwanang le a Elijah a re modimo go lekane gobane o santse le nna ke yo dula le bagaetso ka gore sa lefase di mpaletse re le bomme re se teng sebaka se se fihlang maphelong a rena re file o kare dilo di ka wa tseba o kare go ka bolega molete ka kena ka gore lefase le mpaletse Mamtla Whiteville e re le bala tja gale bona ke dira ntse new from the box le bala tja gale bukeng ya Balevi gona le mantswe mo chapter 26 verse 10 I think ke yona e reng o tla bontse o ja dijo tja gale o swantse o direle dintho tse di msatsela because re le batho ka nnete we like focusing on the past. Yes. I'm Whiteville. What's about Whiteville?
e na le di-steps wa gola ge re fitlha mo ba rile ko rena re dule Jerusalem last year ge re bua la re ge re dutse re kgetheng bophelo ngwago le re go rena ge re kgetha bophelo modimo o dira dilo tse dimsa maphelong a re mara ke re ya ba bona gore ba ya kae bomme wa jwele CWL modimo o dira dilo tse dintšha maphelong a rena empa fela there's barriers tse di tlo dirang gore nna le wena re se ka bona dilo tse dimšha tse di dirwang ke modimo mo maphelong a rena, not in the church only but also ko magaeng a rena ko meberekong in the communities that we live in, because nna le wena re tshwere tsela tša gale gore ntate Mosia o ke la ntebella ka khona ya ditho ntate Mosia hello o ke la ntebella ka litho le lempe le bana tša gale modimo o dira dilo tše dimsa in the ministries 37 go tsone re palelwa ke go move ka re lebeletse tša gale re re hai nakwela e sepedišwa ke semang manyana be go direga ka tsela ye makotla e sepetšwa ke wo o tla le ditsela tša ebile a re tšhabile gore tše dimpsa. Do you really want to live in the past? Do you really want to live mo re tswang gona na? Mara ge re fetša re I'm going forward wo forward a eng o sa dutše ko morago dula mowe re berekiša bana ba modimo ga botlhoko wa fili mamtlhale humane moruti mara le tlamešantsane le tshwareletse go ola gatho wa gale le re eo ba sa dire ka mokgole theje re a gola re a phela we go forward. Look, he is doing a new thing. Hari, he is doing a new thing, fella. Are awi boni na. How sa tshwarele tša gale? O tlo palelwa ke go bona. How sa tshwarele tša gale? O tlo palelwa ke go ya pele. How sa tshwarele tša gale? O tlo palelwa ke go gola. Because le ba ba dutse nkgole. Lebelela le na le ntše le boela morago le saepele batho ba ba tsamayang ka tsela ya gona bjanong ba palelwa ke go kena because ba re ba tlo re trakela morago. CWL is Trent Presbytery. See, I'm doing a new thing. Lebelang tša gale ka gore tša gale di ka se re iše felo lebelang tša gale modimo o re I'm doing a new thing. Bana ba Israel mo go ntse ba se sure gore Isaiah mara ke ena motho a nnete o ke motho wa mojang e re ke gopela go ba stoutunyana gannyane ke re go o e bala from verse 19 mola e reng see I'm doing a new thing ba re ge ba sa maketša ba gopotša re ke nna modimo wa gago ke modimo mola verse 15 ba re ge ba sa mamaletse ba tlhamešitše melomo a re se ka lebala bo ba se ka gopola tša gale because ke yena fela ntše a tseba gore o dirile eng ba fetile ka gare ga metse they expect gape gore ba tlo feta ka gare ga metse a mangwe. The barrier between yourself and your progress you expect modimo he's going to do the same thing mo bophelong ba gago all over and over again, but modimo blesses you in different ways. Ge ba šetše ba le kwale ba le in the wilderness, what they needed was water. Remember gore ba fetile ka gare ga metsi ale that was the barrier between themselves and the other side. Mara gona bjanong modimo is going to use the same water that was a barrier gore ba tla ba kgone go phela. What was a barrier in your life in the past? Kasesbaka is going to be a blessing. The HIV, that now is going to be the blessing. The abuse that
you went through, is going to be the blessing. The shame that you went through, is going to be the blessing. Modimo blesses us so that we can bless others. You'll be standing here openly. This is what I went through, so that Modimo blessed. Marara wa dula felo go teng. A o tlo bolaya ke bolwetse, o tlo bolaya ke pelo. Because pelo ya bolaya. Ge ke fetša bomme. Re ya congressing kgwedi ela e tlang. Modimo is doing a new thing mo bophelong ba gagwe, mo maphelong a rona. Let's open our hearts, let's open our minds, let's open our hands, so that re tlo bona dilo tse dintšha tse di botse tse di diragalang bophelong ba re. Ke gale man CWL re dutse mo. Gale man re thomile man. We cannot be sitting here all our lives. It's time for us to grow. But we cannot grow. Hai bani bomme bari ba leadang, they don't grow. Otherwise ro grow ari no shiri ba hile pele. Re re ga re boa ba re very speech le bo mang. Rena re sa le mo. Ari eng re gola bana bešu. 2027. Ari eng re yo gola. Ke nyaka bona what really if for di shitedi. What's why we did this year count? Last year we really 7. Yeah. But this year we have come in folds. It's the new thing that God is doing. He said, Karimudimo, Akadira, Dilojedi Ncha, Lima Pilong Arena, Lima Pilong Abana Barina, Lima Pilong Abalikani Barina. Babileng le matlatsa go ba le bona le maphelong a mebereko ya rena in the communities that we live in. Let's go and be new things. Ba go bone o fitlile o rurugile o tswile mo o rurugile go futla kontlong ba go bone o smile ba re this is the new thing in Jesus name. Amen. Oh, Maneso. Well, it is a Mother's Day. Sisinya maikutlo waka. O seke wa lebala, o seke wa gopola tsa gale. O hahamele pele. Go ba le tsa gale di tla o godisetsa morao. Le ka hara lelapa la hao. Se ka gopotsa molekane wa hao tsa gale. Tsa ile a di etsa. Gobane o batla lelapa la hao le hole. Le bana ba hao. Gore modula sekolo ke utlwa ke tsieleya gobane yena ha o bua le yona ka hara kereke re hatana dikhona empa o thole go motho o sa o hloile le ka jeno ha o bua sheba ke 3 years ka ofela ha re se ke ra hopolang tsa gale re hahameleng pele mohlomo modimo tla re thusa ka le leng la matsatsi re bone kereke ya rona e tshwana le dikereke tse ding modula sekolo go tla ke tsieleya. Kuka kitele matho ha o butla se semeta pelo bale o seke wa hopola tsa gale ha o nahana mo re hlahang teng mo le re sokola ka teng empa ke o bile se fela wa le sokole ke o bile so
nke be ke ile restauranteng Yeah. gobane ke Mother's Day ke apere mohlomong kene ga ke tseng ke tebe ke apere pinki mohlomong ba bangwe ba tle ba apere white ka bane ba difini tsena di na le meaning for letsatsi lena la kajeko mohlomong ba bangwe ba apere di-rose tsa bona tse white go bontsha gore mohlomong ga bana batswadi ga na mme mohlomong kajeko mohlomong rona ba bangwe tlebe re kentse tse pinki gore re bontsha gore ba ntse ba re phelela mara empa e se ka botlhale ba rona empa fela e le ka mogao wa modimo maledisi ke bona ka re moya wa ka ga o soka o fitlha mo ke ratang gore ka leso ke Mother's Day re tetse tse dingwe re lebetse ka sheko gore ba re ke Mother's Day because re kgethetse e nngwe tsela ka sheko bana beso ha ke re keneng re be moyeng so that re tlo kgona gore lentswe le butsweng ka sheko bana beso le kene gare ga dipelo tsa rona ba bang ka sheko ba utlwile botlhoko gobane ga bana bomme ba ba tlhaisa ba Mother's Day ba bang tlhomo rena le bana ka sheko bana ba tshwantse ba rise Mother's Day mara ba ikgethetse tse ding ka sheko ha ke ha re kene bana beso le nketseng hantle gore ha ke tsamaya mona ya ba ela ya go restauranteng ibile ke bona gore e ngono than ela ntebekile go restauranteng. I didn't lose anything for today mara I've gained something bana beso nketseng hantle gobane kgale ka tse ne etsagetseng morago go na tse di kileng di a utlwisa botlhoko mara ke tshepa gore re le batho ba re we forgive but we cannot forget empa ka sheko ke kgethetse gore can I forgive and can I forget ke gagamalle pele ke bone botle bo modimo a nkeleditseng bona ka sheko austutu o bua ka CWL e itseng wa ha wa o feta re le mo Whiteville re ne re le 7 ka sheko re 8 ho bontsha hore tswello pele e teng
wa tseba modimo ona re mo tshepa le ha re sa mmone wa tseba ka nakong ho boetse bioscope e seng movie bioscope wa tseba go na le difference between a movie and a bioscope because o re ha o shebile bioscope o makale le watle le bulega into two batho ba kena e re ha le fetsa o kena ya ba modimo wa kwana go possible bana bese go possible go ba o re mo rapela wa tshepaga a re skeng ra bana le dipelaelo le ona masisapelo re itshepele modimo wa tseba ha re na betse plane out studio ha ra mmona pilot mara na le assurance ya hore it's going to itlo tloga e be ke ya mabili ka ha e be re ba comfortable le yana ba le bolella hore jwanong bianong re mo ha o tlo e kena ka mohara ha maru e bentse go a ba ske wa tshoga because it's cloudy ha se boholo ba hae ke boholo ba modimo rutla voice o studio e re ha setse e tla fitla ka nako nngwe wa se ba tla itsagala ka nako ha tshwantse e ntshe mabili ya ba la go ntsha mabili ya bala ka nako ho ntsha mabili mara ha rona re leng ka mo re na itumelo e feletseng e tla wantsha ka nako ne ba setse ba re no weather high right ka montle ka modi re palla ko lenda e ba re bana le letshogo gore ka nnete go tlo etsagala na e re ha setse a dumetse yena ka nako ya hae because modimo re rapela gore ai ka ya ka nako di tla etsagala dintho e be re ya khona o lenda e be ra fitla ra yena rona di passengers ha setse iyeni pilot a re thank you rona di passengers ra emella re shaka matsogo ke gona ntho mo re tla mmona pilot mara all the way re tsamaile re sa mmone go re ha ke le ka planning ke bona bogolo ba modimo o ska tlhoka dipela o ska ba na le dipelaelo e re ha e tloga ya ba o mmema yena mara fela go ka se etsege wa tseba re huparisitswe mo bophelong and in a different way your gift nka se tshwantse le yaka ene rona re batla gore re bone bogolo ba modimo in a big way gore ka sheko ke tsamaya ka taxi mara ka o sale ke batla ranger but ke lebala the smallest step that I need to take. You know, o ka se tsamaye so. No. Step by step. Appreciate. And be thankful for the smaller nyana things. Ke ne ke dula strateng ke kreile mkhukhu. It's a blessing. Ke complain na because today ha ke na bacon and egg. Mara ke na le bona borotho bo brown le tee. La haine is not tsukiri bana beso. Imagine what the tea that I'm drinking in a tsukiri. Ene gore e tla matlafatsa mmele wa ka ha ke fetsa go enwa. Hobane modimo wa re mo rapela o dira mehlolo. O re ka she go le bomme. Mo kenya efficiency. O re let's put on our armor. A re tlame matheka bomme ka sheko. Wa tseba re na le bana ba rena ba re sitelang. O re mme ha setse ba bua ba re he ngwana ha o etsa tjena le tjena a re tseba ka mphokhathense ka teng le ga le ka mmolaya I'm fine with it. Molaye o tlo bone bogolo ba mme o tlo utlwe botlhoko bo mme a butlwileng mara le ga nantsa tseba gore ngwana ka ba re o stone ka ne go mfa bua re le bomme go ba ne re utlwa botlhoko ka nako nge ra bua re le bomme because ke sa tlhole ke batla ditaba gore ke batla re setšhaba se thole mara deep down in my heart being a mother ha go tsala go go ba ya enkabini ne ma ba tshwala ba utlwahala ya utlwahala ka she go re bomme
ke tshepa go utlwagala mo go le ka sheko re bomme and ha o ka mmekile nga re yena ka sheko ke batla ha ke belega ya ba ke belega motho fela re batla botle. That is why today re kokwaneng mona re tlohetse tse dingata hore ka sheko a re mona hobane re na le lebaka. There's a reason why re le mo. Again, my reason being here, I don't know how God is going to fix it. And I don't know who is going to make it. But I know that it's possible. The God that I pray, wetsa mehlolo ka dinako tse tsotlhe bana beso. Modimo o motla a be le Go dumedisa baina le dikgaitsedi ke dumedise re moruti le mogatsagwe ke re botlhe bana botlhe ba tseneng tempeleng morena le modimo a le ruise molemo sa feleng aus masabata o re boleletse ka o khotsa o re buletse temana e re bolelang e re fatlosang hore se shebe morago kana la ba gopola basadi ba ileng ba re ge ba bolella ditiro tsene ba di dira ba re sekeng la lebella morago ba lebella morago ba fetoga eng matswa fo le motho mo le hatseng le motho ka go khopisa jang le jang se lebelle morago gonne dilo tse dintle tse modimo na gweletsa tsona o ka se kgone di bona o tlo gopola tseletse ko morago se ileng ba go dira tsona tse di maswe o ka se lebale ka gonne motho wa mo wa lefatshe go lebala gona a wa nyaya tle ke ikana ka mmantsetse o ka se lebale ke rata fa motlhanka yo mo botsing Isaiah go na le verse e ya Isaiah mo 40 verse 31 e re empa ya itshepelang Jehova ba bona matla a matšha ba fofa jaka ka dintsu re na re le bomme ba CWL ga re le balentse di entsegiditseng ko morago re yang ko pele re fofeng jaka ntsu ke bua jaka ntsu yana nna ke ngwanyana mokgatla ke fofa jaka ntsu e fofa se se leng morago nka se yemele nka buela morago mo ebile nka fetoga letsao le grof ge yana not le sesho le grof e bua gape e re me hera khat me ga ba khathetse ba tsaya me ba tsamaya me ha ba khathali mo tseleng ke bua hape ke re bomme ba CWL so se re se ratile re ratile go nna ma Christian Women's League bomme ba style ne ga re ithateng o re ho feta ka ba re ne ba rera ko kereke nyaka ya style ba re he re tsena ra ikutlwa nna ke ikutlwa ke ya nang nare nna ke ara nare go kena tsontso le motho o ipotse a re ska shebang ko more ka shebang ra re tlo tsamang ka re ga re itse gore re eme ka CWN mina re bo male ya style bomme ma os masabata matla a o re fang ona gore le bampele forward we go ke a leboga
dumedisa bana beso ke be ka ya ka protocol nako e tsamaya re tshwanetse re kene go Judas ha le jalo ke a le dumedisa botlhe ka kakaretso ke dumedisa ntate moruti le mme moruti ke re dumela bana ba ntate ba keneng tempele modimo a le ruisa molemo sa pele wa tseba bana beso ke re tlela ke mashiwana wa bona modimo o re ratile empa rena re mo a ke tsebe gore why tshantse modimo a re rate rena re sa mo rate ha re rateng modimo bana beso gobane o re shwetse sefapanong bona lerato la hae ka mokgwa dinde le golo ka teng le kopelo ya rena e jwalo e re o rata ba sa mo rateng a re mo rateng gobane yena wa re rata o re shwetse sefapanong o matsatsi a fetileng o ne a le madi ka bakeng sa lerato o rile ha ntate wa hae ya moroma a re ho yena ho tla ya mang a re romanna ntate le ha hutla a ya ho ntate hae a isa di report a re ntate sheba batho ba nthumileng kona batho ba uleng ba nthate bona ke jwa ke tletse mahwabadi ke tletse madi ke mehwabadu wa tsena a re le ka mo letlhakore ke lemetse ka batho ba nthumileng kona mona ausi o butse timana ena e re hopotsang e bileng e re modimo wa re rata ebile wa re tshepisa modimo a ka o tshepisa ntho ka sefenyo wa re rata modimo ke ka go a re fang le tse re sa di kopang modimo wa re fa modimo re file bana beso ha re tshabela bophelo wa tseba ka nako ya nngwe modimo a ka se re fe gobane re kopa dilo tse wrong wa kopa dilo tse wrong ha re kopa bophelo ra di batla ke dintho tsa lefatshe empa ra di sia mo o tlile o le tse o tla kgutlela o le tse nka be ka galla kgolo ya hao e ntle ka ntho nka be ke na le yona ha se yaka ke hao o e file ke modimo re se ka ikgantsha ka yona o se ka dikgantsha ka tsona leng tsona gobane ga ke batla o dinka motlhanka modimo e se nna ikgantsha ga jona o ne a na le tsona tsotlhe empa modimo amaka e ne le example ya gore dilo tse ko file tsona ke modimo ga ke batla o dinka dikakao gobane ke tsaka ke o file tsona o re mme wa rona a re ha re yeng pele o re modimo o itse ha re yeng pele wa tseba modimo o reng verse e nngwe mona o re ha o tshela hara metsi ke tla ba le wena ha o tshela dinuka teke di hao ke tla be ke le wena ke ditshepiso tse modimo a re fang tsona wa re fa modimo o tsamaya le rona re fetile dikotsing tse kae re fetile mathateng a makae a ntse a na le rona wena ha o bone modimo na le wena o shebile tse wena o di batlang o fetisitse modimo ha ra mathata mangata o re mme mo ka letsatsi le leng a re motho ke na modimo o na le nna kapo ke tsamaya le Jesu a ntshwere ka seatla a re ha ke re ke a ke sheba di-footprint a re ke fumana le tsa hae di teng o re mare ha ke re ke ntse ke sheba ha ke sa mmona motho ona ke tsamayang le ena a re ha ke fitlha pele ke re modimo hante wa ntlohela a re ha ke a tlohela ke ne ko poputse ke ka tsela o sa boneng di-footprint tsena tsaka gobane ne ko poputse wa re pepula modimo bana beso ha re mo tshepeng ka dinako tseo o re ha re hahabeleng pele re tlola o sheba morao ha re tloheleng tsa boholoholo re shebeng pele ha o kgathale rena tse di utlwisa botlhoko ke ka tsela mohlomong tse di ka se ke ra di lebala empa modimo o hahamele pele gobane nna ke teng wa re tshepisa gore tsotlhe tseo di kopang kapo tseo tse batlang o kwetsetse le ha ntse o tsamaya tseleng go le mathata nna ke na le wena
wa re tshepisa bana beso ha re tsamayang ka tsela ya batlang re tsamayang ka yona ha re ka tsamaya ka tsela modimo tla ba le rona o tla re phepisa empa keke a sa tsamaye ha nna re sa motsebe ha re motsebe o tseba hore modimo teng o ska itshapa sefula wa re nna ke nna ke modimo o beileng ha o robala o tsoha ke yena o tsosang wena ba se tsosa hobane ha o le letho pela modimo empa modimo re mo rapelang modimo re mo tsebang kaofela ke yena a tla re tshedisa melatswana ke yena a tla tsamaya le rena le hara mathata o tla re popula jwala ka Kriste morena nawo wonke umuntu ofanele inhlonipho ngegama la kaJesu Kristu umfeli wethu amen ngibingelele bonke abo sisters thina eMethodist we call ourselves abo sisters ama queens we love we care we love and we are a family. Thank you sisters. Ngokusho kwethu kanjalo sibingelele sethu slogan sethu leso engisukumisayo indaba yokundlula ezintweni kuthiwa okudala akundlule kuthiwa uJesu ngelinye ilanga walenza icebo lokuthi abantwana bakaIsrael besehlanye wenza iqhinga wenza icebo lokuthi abandlule ezintweni nathi kuthiwa asindlule ezintweni singaloku sicabanga ukuthi ngelinye ilanga wanginyathela ngelinye ilanga wena wathi kimi 10 years back ukukhona umama ukhulube ngalokuthi iminyaka indlule ibe miningi kodwa sisabambelele kuloko kubo okwenzakala fana nezinto ezimbi ezenzakala empilweni zethu kumele sizidlulise so that uNkulunkulu azokwazi ukusenzela okusha angithi sifele esiphambanweni wathi konke bokusihlupa wathi konke ebesikutwele masikushiye khona ngoba imitholile imivimbo esiphambanweni wathi konke okusihlupayo makusale lapho so nathi masifunde ukundlula ezintweni ebesidila nazo upresiding bishop wethu uthi islogan sethu so islogan sithi relocate and ithini konje relocate and reposition yourself. So as we relocate and reposition ourselves, let's live okubi emva kwethu siqhubeke nobusha. If you relocate to move from where bawulapho khona you reposition yourself asidluleni kuloko kubi
sime endaweni eright so that uNkulunkulu makalethe ibusiso zikwazi ukuthi sisithole ngoba ngesisikhathi sidwela entweni zakudala singasaboni noma uNkulunkulu sekasilethele ibusiso athi akubusisile uNkulunkulu usakhalela into yakudala kanti nasi isibusiso ibusiso ziza ngokuningi ukuthi simile sila siyaphefumula kuyisibusiso lokho ukuthi abanye balalila zange bavuke bengasiwi ukuthi bona uNkulunkulu bekangabathandi nabo bekabathanda zinengi ibusiso uNkulunkulu asenzele sona so namhlanje siyabonga kusuku olukhulu labo mama especially ngicabanga ukuthi be directed kithi kakhulu ngoba ngathi abomama yibo bayi engine even nasekhaya umama yazi makungana mama ekhaya kuyahlaleka khona kodwa kubi kahle hle if umama angekho since singama engine yithi okumele sibonakale sikwazi ukundlula ezintweni so that uNkulunkulu azokwazi ukusifakela okusha ke asirelocateni and reposition ourselves as uNkulunkulu azosibusisa amen fela re kopane ka lerato la modimo ke re ke itebogela gore lena modimo kgonne go ntsosa ke tla kopa go dumedisa moruti le ba moruti ke dumedise ditulo ka go fapafapana ga tsona kgaratulo ke re lebitso la morena wa Jesu Kriste amen mantswe ana a se a beilwe ka tlase a gore a re lebaleng tsa kgale re tswele pele ke nnete gobane re fitile dinthong tse ngata tseo tse etsang gore ka tseno maphelo a rona a ne a tshwarelegile ko tsone empa ntho tsena ga ke ya di shebisisa hantle ke ka baka la gore re rata gore ha ntho e etsagala go o mongwe wena o ska e rata ka mantswe a makena gore ha re na lerato ha re na mamello ha re na kgotso gobane kgotso e fedile lefatsheng ka baka la gore yaanong re batla competition ya ka ha ne a se a ile a bua a re rata competition re lebale gore menwana ena ya rona ha e lekane modimo o rentse ka go fapafapana o mongwe ne ile neho ya hae o mongwe ne ile gore a rapelle o mongwe ne ile mmino o mongwe ne ile gore a thuse batho o mongwe ne ile gore a sebeletse batho empa rona ka hobane re batho ba lefatshe re a nyatsana re qetelle re bona gore eno ha se letho gone a tse modimo o re ka tsene go rona kaofela ra le go yena kaofela ra lekane ya ka hae ba butwana ba Jesu ba ile ba butsisa ba re morena re botse gore ke mang ya mogolo hara rona Jesu a re go nna la lekane ka tsene modimo o rentse gore re lekane ya ka ha se memo se fihlile ene le plan ya modimo gore ka tsene re tle re kopane re tle re mamellane re tle re godisane moyeng gobane lefatshe la le bona ka tsene gore go etsagala lefatshe ha le sa le monate gobane rena bomme re hlokile kgotso gobane kgotso ha isiyo a gona ntho e ka tswelang pele ka tsene modimo wa re rutisa o re le balantsa gale gobane jwale tsa kgale tshwareletse go tsona re ntse re ipotsa gore re a tseba ga se ha re tsebe selo ka mantswe ana ke ra gore re a leboga sememo sa lona bomme ba Dutch ha le re tlisitse ka tseno gore re tlo rutisana re tlo bontshana gore modimo o bua kang gore lentswe la modimo ke lona le re phedisang gobane ha modimo e le yena ka pele ha o ya ka mothibang o re tsohle dilo di etswa ke nne ka tseng mme wa ka ke a leboga mantswe a gago ha ore re le baletsa gale re tswele pele gobane re se re tshwarelletse go tsone gobane o mang ke lanketsa eng o ntse o tshwarelletse empa ntse ke e ratang ke rata Dafita gobane Dafita o ile a feta dinthong tse ngata mane go Dipsalme 23 o re ha e kgothatsa
o re o teka tafola teng dira tsaka gobane ka nako mo dira tsa hao e seng gore ke ka dira ka gobane ntho ena di etsagetse modimo ka nako ngwe etsa plan ya gore o atamele go yena a tlise dira a di tlise gore o tlo bona mosebetsi ya hae e megolo ka yena e re qetellong ha o bona kganya bese le ba neng ba ha yona re tla bona o fella kae ebe modimo yena o se a o kgantsheditse a go bontshitse re feta maimeng bana ba Yesu a re ke re gotlhelleng a ke re be le lerato a ke re be le mamello gore go tle go be go teng kgotso lefatsheng gobane ntho tsotlhe tse etsanang mola lefatsheng di etswa gore kgotso ga iyo e mo le e mo batla iketsetsa ka boithatelo a re sa mamela lentswe la modimo o re modimo o bathe o bua le rona o re tlogelang tsa kgale re mpa re ntho eno le mane go Isaiah 40 verse 10 wa so re le seke la tshaba le seke la tshoga gobane nna modimo wa ka ke na le lona ke tla le fa matla ke le phahamise bofokoding ba lona gobane nna ke kokotlelo sa lona ke tla le fa matla gore le tsebo gore nna modimo wa ka ke a le phelela empa ka gobane rona re batho ba nama e re ha re sheba gona morao mo hitso re ska sheba teng ke ka ho re fetoga letswai and ha se re letswai ra baba ha se re baba ke maya ka tshantse e baba ka matsoma a re shebeng tsona tseo gore re ska fetoga letswai a ke re bentsukire re bonate la mthege ba shuka se ba se la mthege ke a leboga ke leboga le bomme baka le mpona le nna ke ile ka feta maimo a mangata empa ka lerato la bona le ka go butisana ha rona ba mphagamisa ke fitile maimeng a mangata ao hanka dula fatshe ka le tsebisa ona le tla sala le maketso ke fitile empa ba re ho nna a gona buka e fetang tsohle nka Bible ya hao ke yone tla botsa ditaba tsa modimo go etsagala gobane gore o tlo go bone modimo tshwanetse go fete go tsona life is not easy we have to go through difficulties sometimes so that God is showing us how untseba tla fita boimeng bona o mpitse ene nna ke tla go araba ka bona mantswe ke re le nna ke a leboga sebaka sena re le ma-Methodist re leboga sememo sa lona bomme ba Dutch le rutisitse ntho e kgolo ka tjena gore lerato le tsamaisana le go lebala tsa kgale amen. We love, we care, we and we are family. And we are family. We love, we care. Okay, we love, we care. We care, we love, and we love, we care, we care, we love, and we act. No end, we met, and we are family. Okay, we love, we care, we care, we love, and we act, and we are family. Thank you. Mamuruti, naki kupela hore fela ke all protocol observed. Ke khathatswa ne ke ha ke bua, I'm not a public speaker. But then I'm asking God to give me strength to fitisa mantswe a I too I love a khathatsane. Ke khathatswa ke mantswe a wileng mohara tulo today really invited ka letsatsi la bomme mantswe ao a ileng hore a re thomeng tse dintšha re lebaleng tsa kgale ke leboga hore re a dithoma tse dintšha today bo sisters a ke re tsana bo sister so ntho e re thomang today ha ebe ntho e leng hore re phela ka yona re thabela hore re family today ha re tlhokomeleng family e re protect and there's one thing that the modimo a ka ithabelang ka bona re etsa gore re shareng lerato modimo o rile love yourself as I love you. Exactly, and then love your neighbor as you love yourself. So hey, nna ke batla go hatella fela taba ya lerato
gore a re dule leratong. Ke a leboga. Taba ya hore re se ra sheba morao ke nnete empa ka nako enngwe o sheba morao hore ntho ya hore ke shebe morao ile ya nthusa tse ding ya thusana ke tse ding di a lahlana jaanong ha ntse ke bona maledi a sa yeme ba dutse ha ho bile ka jeno mane ke mariha ha ke tsebe hore ke mariha hore ke nna le nna ha o se ke tshwana le wena hore I'm not a public speaker and then I ke re ke tloka dipale jwanong re na le a friend ba re tsebang ko Daveyton West ne re litre ya ke re nna le a tseba ke twins a ke and then re na le mong ba re ke ngwana mme hona na Miss Mashabeni so wa etsahala hore Mashabeni a hlokahala ke re and then kana ko do santsana na le militelo ke re ha o na le ntho mafu and then ha re le militelo ba ke re wa tseba hore ho na le program o sa and then lona ba tlile militelo ke nako ya lona hore le bua
ke dutse mo le ke alla ke re ke lella a friend e hlokahetse so azange ke eme Friday Saturday ke lefwa ke re dutse so hey ka futhumala wa itse ke batla o bontsha ntwe kante ntate moruti wa rona ka nako le ntate moruti Sebotsa kante wa unshebile wa mbona a ntjotsa hantle re ngwana ka dula fatshe ke a rona nako e ya ha we fitila ke so tshwanetse re ithute gore o ska ra utsa mo gore ka ba ke ile ka ema ka a isa thusa ke ene taba ya o tsamaileng le yona ka bithusitse o mongwe wa rona mo because ha re bua ba ba ke di advisor ke ka jeno ba bang re emiso ke ka di advice tsa gore ha o bile lentswe la modimo o ikele lona ke nnete ba bang e ka ba mohlomong gane re shwele because re sebile ntho tse ka morao but today ke mo re eme ebile o itsipe o ipotse gore ke nna e ke eme so re le bua lentswe le boleng ka jeno le re se ke ra sheba morao ha o qala selemo lentswe le le re se ke ya sheba morao ha re shebeng ba re ke 20 fixed akere a se 20 fixed so we are fixed akere le tshojalo lentswe la ka jeno le re ha re lokise ditaba re le bana ba modimo re hama re tswela pele re ise re mathe re ise re lo fihla mo ifellang teng because today vele re na le ditori ha ya ka re nna ke na story ha ya ka re nna bophelo ba ka bo straight ha ya ka re nna ke sharp ka everything re tsamaya mathateng ke bana ke ntho tsohle mara modimo a re thusitse re se ka ra sheba morao a re shebele pele pilo tshwana le re lo ipotsa potso ya le rona re tshwane le hlankana tafuta le re a re ke tla bosetsang ho Jehova bane melemo yohle ya hae e ho nna a ke re melemo ya Jehova e re ho rona re tsamaya fela ba bang re sa tsebe le thapelo re sa tsebe le ho bina and then re lo bina le re Jehova modimo wa Israel re fana ditse lefatsheng ore re thaba ha kanka jeno ba re tseba o rapele ba bang re ne re sa itsebe thapelo ba bang re ne re sa tsebe bina ba bang re sa tshulutho ka lentswe la modimo but today ka bana ba borona ka bana ba bo Yesu ka o mamela le mo di radio la o mametse lentswe la modimo le o a hakere ka jeno re kgona ho bua re tseba o rapela re tseba ho bina ka Jesu Kriste morena amen Papano ke mmina thoko o ka mehla ha ke na le mathata ke bina ona ke re mokamedi ya renang o tseba se re se hlokang lentswe la ka jeno ngwanesi le bua le nna le wena re batlisise hobane rona batho ba department ya one re hloleha ho ka amohela re kgona ho kgutlela morao ha mathata a le teng unzima babukhona phela ka o tlo humame o rape
fele o lebaletsa go tsa o re modimo ha ra mathata ke fitile bona ke di wena fela o janisang bona ha o tshepile yena ka thape ngumthanda ka le labantwana baka-Israyeli ababiza ku-verse 21 uthi ngabo isizwe engizibumbele sona ukuba silandise ngodumo lwami. Ibandla laka-Israyeli ingakho ngithi bangikhuluma ngalo ngithi ibandla elalenzelwe ukuthi lidumise uNkulunkulu kepha kwaduma lona ngenxa yezinto ebadibane nazo endleleni. uNkulunkulu yabakhumbuza ke namhlanje ukuthi mabalibale izinto ezenzakale emuva. Before ebakhumbuza kuvela umbiko phambili othi lowo ongithumile owanidabulisa ulwandle owanidlulisa ehlane elimnyama. Lo mbiko mawufika qala before kuzofika lo mlayezo othi mabangakhumbuli okwenzeke emuva kukhumbuzwa bona qala ukuthi ungubani lo nkulunkulu kubo. Uyilo nkulunkulu owabadlulisa emazweni lapho kwakumnyama khona bona bandlula namahashe bawabona awela elwandleni elibomvu. Yingakho athi kuba akafuni bakhumbule lokho ufuna ukuthi bamdumise. Ngathi ekseni namhlanje siyibandla lamazwi esehlile engehlelangi Whiteville kuphela kepha ehlele wonke umuntu ongeniwe wamenywa ngoba sonke sinesimemo esethu. Ngathi namhlanje singakhumbula ukuthi umsebenzi wethu uwodwa kuphela emhlabeni ukuba sidumise igama likaNkulunkulu. Inkosi mayibonge. Amen. Empini sothini ngoba sokuzomela ukuthi singene kulesigaba esizelwe sona kahle kahle. Kwamanje ngicela nje maqhubeka mama uqhubeke ngomculo wakho. Malosindo musi